ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманди намоишҳои телевизиони вилояти суғд. ин лаҳза суҳбати тозаи мо аз тариқи барномаи мавзӯи рӯз оғоз мешавад. дар барномаи ин соата мо пейромуни мавзӯи таълимоти ғайриқонунии динӣ ва паёмадҳои он суҳбат хоҳем орост. дар меҳмонии барномаи ин соатаи мавзӯи рӯз қарор доранд илҳом худоидодзода, мудири шӯъбаи дин ва танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд, номзади илмҳои таърих. ҳоҷи ҳусайн мусозода, раиси уламои вилояти суғд, номзади илми суханшиносӣ. хуш омадед ба барномаи ин соатаи мавзӯи рӯз. дар робита ба мавзӯи суҳбатамон дар оғоз мехостам равшанӣ меандохтед ки имрӯз сиёсати давлатӣ дар самти таълимоти қонунии динӣ дар кишвари мо чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? салом бинандагони азиз, имрӯз баррасӣ намудани таълимоти ғайриқонунии динӣ ва паёмадҳои он дар барномаи мавзӯи рӯз хеле муҳим ва саривақтӣ мебошад. худ таърихи башарият ин омӯзгори огоҳу беминнат аст ва имрӯзҳо мо метавонем ки аз он таҷрибаҳое ки дар таърихи гузашта ва ҷаҳони муосир оиди бадбахтиҳое ки аз ҷониби гурӯҳҳои манфиатхоҳ ба сари миллату давлатҳое ки давлатҳои мусулмон бо номи дин тариқи таълимоти динӣ ва оварда истодаанд, ин ҷуброннопазир аст ва мутаассифона Тоҷикистон дар ибтидои соҳибистиқлолии худ низ дар ин радиф дар канор намонд. таълимоти ғайриқонунии динӣ дар ҷомеаи мо аз он нуқта хатарзо ва нигароникунанда аст ки он рӯҳониёне ки имрӯз ба таълимот ҷавонронро ҷалб менамоянд, худ маълумоти кофии динӣ надошта, ҷаҳонбинӣ ва зарфиятҳои илмии онҳо хеле маҳдуд мебошад. раванди таълимоти ғайриқонунии динӣ ин сарчашмаи таблиғоти ифротгароӣ буда, ворид шудан ба ин таълимотҳои ғайриқонунӣ ин яке аз сарчашмаҳои ва ё ячейкаҳои ибтидоие ки ба гурӯҳҳои террористӣ оварда мерасонад ва инро таҳлилҳо борҳо собит намуданд. имрӯзҳо агар пештар ва дар ибтидои истиқлоли давлатии кишвар ҳамин раванди таълимоти ғайриқонунии динӣ агар аз ҷониби рӯҳониён дар баъзе хонаҳои истиқоматӣ, агар дар шароити ҳуҷраҳо ва маҳалли зист таълим дода мешуданд, имрӯзҳо гурӯҳҳои ифротгароӣ барои ба сафи худ ҷалб намудани ашхоси нав аз шаклҳои муосири таблиғот истифода бурданд. яъне ки онҳо аз сомонаҳои иҷтимоии интернет васеъ истифода мебаранд ва бархе аз ҷавонон тавассути интернет, дискҳо, телефонҳои мобилӣ ба ташкилотҳои террористӣ ва дигар созмонҳо майлу рағбат пайдо мекунанд. мутаассифона таҳлилҳо собит месозанд ки имрӯз ин раванд рӯй ба сӯи афзоиш дорад. аслан тадриси ғайрирасмӣ бояд дар кишварҳои афзоиш ёбад ки дар он ҷо аз ҷониби давлату ҳукумат бояд ба раванди таълими қонунии шаҳрвандон аҳамият дода нашавад ё шароит набошад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои ба даст овардани истиқлоли давлатӣ барои таълимоти қонунии шаҳрвандон ва ибтидо ва оғози он муассисаҳои таълимии диние ки барои омода кардани ходимони дин таъсис дода шуда буд, аз ибтидо тасмим гирифта будад. имрӯз дар кишвари соҳибистиқлоли мо тамоми заминаҳо ва имконият барои таълими расмии динӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам оварда шудааст. ва чуноне ки ҳамагон медонем, санаи дуюми
ноябри соли 2007 муассисаи давлатии таълимии донишкадаи исломии тоҷикистон расман таъсис ёфт ва соли 2009 ба муносибати бузургдошти соҳибмазҳаби ҳанафӣ имоми аъзам абу ҳанифа бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон донишкада ба номи имоми аъзам абу ҳанифа нӯмон ибни собит номгузорӣ карда шуд ва ҳамаи мо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ва оинии нилгун аз он огоҳ ҳастем ки санаи 21 августи соли 2025 президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи синои шаҳри душанбе бинои нави донишкадаи исломии тоҷикистон ба номи имоми аъзамро ба истифода супориданд ва бинои нави донишгоҳи исломии тоҷикистон бо анъанаҳои меъёрии фарҳангии таи ҳазорсолаҳо шакл гирифтаи миллати тамаддунофари тоҷик бо тарҳи басо зебову дилкаш бунёд ёфта яке аз марказҳои муҳими илмӣ тадқиқотӣ ва таълимии кишвар ба ҳисоб меравад ва дар он барои 2500 нафар донишҷӯ пешбинӣ карда шудааст ва дар инчунин донишкадаи мазкур бо осорхонае ки дар он дастхатҳо ва таърихи тамаддуни исломии тоҷикон давраи исломии тоҷикон хуб инъикос ёфтааст дар осорхона ва фонди осорхона низ аз дорои ашёву ёдгориҳои таърихиест ки ба миллати фарҳангбунёди тоҷик вобастагӣ дорад ва инчунин дар ин донишкада барои 520 нафар хобгоҳ омода карда шудааст ки донишҷӯён метавонанд аз ин шароитҳои хуб истифода баранд ва бинобар ин ҷавононе ки мехоҳанд таълимоти дуруст ва мукаммали динӣ гиранд метавонанд бо роҳи қонунӣ соҳиби маълумот ва таҳсилоти олии динӣ шаванд. яъне ду раванд аст, таълимоти қонунии динӣ ва таълимоти ғайриқонунии динӣ. шумо таълими ғайриқонунӣ хусусан таълимоти ғаразнокро дар чӣ мебинед? муҳтарам тамошобинони азиз, ассалому алайкум. тоҷиҷони азиз, имрӯз мо дар асри 21 зиндагонӣ мекунем. ҳаёт пеш меравад. дар мадди аввал бояд ақидаи мардум солим бошад. имрӯз телефон дар дасти ҳар як нафар, ҳатто ҳамон кӯдакҳое ки 3 сола ва 4 сола ҳастанд, дар дасти ҳамонҳо ҳам ҳаст. яъне мардум навгониро, ахборро, агар пеш мо аз телевизиону аз рӯзномаҳо зиёдтар истифода мебурдем, имрӯз пагоҳӣ аз хоб мехезад, фейсбукро мекушояд. ҳар як нафар ки чӣ хабар аст, чӣ навгонӣ аст, ё ягон масъаларо пурсидане бошад, на аз мулло мепурсаду на аз дигар мепурсаду, гугл ба медарояд, аз он ҷо инро пайдо мекунад. саволу ҷавоб, хусусан масъалаҳои динӣ бисёр масъалаи нозук аст ки вақто ки вай аз ҳамон гугл ё ки аз ҳамон фейсбук як чиро мехонад ё савол медиҳад, ҷавоб мегирад, агар ҷавобдиҳанда дар дигар мазҳаб бошад, ақидаи ҳамон ҷавобдиҳандаро интизор мешавад ва қабул ҳам мекунад. хусусан масъалаҳои фиқҳӣ, яъне бо роҳи нодуруст аллакай вай таълим гирифтагӣ ҳисоб мешавад. акнун таълиму тарбия имрӯз аз ватсапу вайберу телеграм агар мо нигаҳ кунем, инро дуруст истифода бурдан. Масалан, гузаштагони мо
ما خواهیم که آنها را دانیم. خب سوال دیم جواب میدهد، گوگلش دیگرش هست، این خوب است. لیکن مسئله فقهی به آمدگی باید ما چنانه که شیخ سعدی رو میپرسیم یا که حضرت مولانا رو میپرسیم یا شیخ کمال رو میپرسیم یا امام اعظم رو، تاریخ آنها رو میپرسیم، این سوال و جواب این چیزی دیگر است. لیکن شبکه‌های اینترنتی منفعت هم دارد، ضررش آن است که بسیار وقتها سبب شامل شدن جوانان به حزب و حرکت‌های نادرست میشوند، تعلیمی غیر قانونی میگیرند. امروز همه چیز آزاد است، اون کس پیش راه اینترنت یا شبکه‌های معین رو گرفته نمیتواند. لیکن باید ما کاری کنیم که مردم ما همان رو فهمد. مثلا من از یک گروه جوانان با خبر هستم که آنها بین خویش و اقربا، بین اکا و کوها، خاله و عمه و تقا و همه آنها در تلگرام یا در واتساپ یک همکاری کرده. آنها یک نفری آنها درس میدهد، دیگرها همانو گوش میکنند و جواب میگیرند. من خودی همان سوال و جوابهای آنها رو بینم، خودی همان جواب دهنده یک سلفی است و اون چیزی که خودش میخواهد همان رو بیان کرده ایستاده است. با ضد ملت گپ میزند، میگوید که در اسلام ملت نیست، در اسلام مذهب نیست، در اسلام عرف و عادت نیست. این البته نادرست است، این خطا است. در حقیقت همان تحقیری گذشتگان است. گذشتگان ما نماز میخواندند، نماز آنها درست نبود، یعنی اون چی در فکری وی هست به دیگرها، به همون خویش و اقربای خودش میرساند، آنها به دیگرها میرسانند. این سببی فتنه و سببی ناآرامی البته میشود. البته در این اطراف من بعضا از تلویزیون ها یا که در ملاقات ها آگاه میشویم که بسیارها با همین راه نادرست استفاده بردنی، سوی استفاده کردن اسلام، تعلیم نادرست میگیرند و به جوابگری هم کشیده میشوند. این یعنی انسان باید کاری کند که همان گذشتگان ما اون چی رو کردن خطا نبود، مذهب ما خطا نیست. امروزه مثلا سیاست جناب عالی سیاست عادلانه است، باید این را سوی استفاده نکند. در حقیقت در مورد شبکه‌های اجتماعی عموما استفاده اینترنت گفتید، امروز گروه‌های افراطگرا هم از همین شبکه‌های اجتماعی با نظر داشتی آنکه دایره استفاده برندگان از شبکه‌های اجتماعی نسبت به دیگر واسطه‌های اخباری عام زیاد هستند، با نظر داشتی همین گروه‌های افراطگرا نیز بیشتر دعوت‌های خود را در همین شبکه‌های اجتماعی براه ماندند برای جلب نمودن شهروندان. درست جان، من ما به اینترنت زندگانی کردن حاضر دشوار است، یعنی همه شامل همان هستند، لیکن ما تاکید کردیم که باید درست استفاده برد، منفعتی آن را استفاده برد، مقصدی خوبش باشد. لیکن ضررش آن است که وقتی که سوال و جواب میکند نمیداند که در پس همان اینترنت کی نشسته است. یک بی مذهب نشسته است. خصوصا اکثری همان سوال و جواب ها با زبان روسی می شود که آنها مثلا مردم قفقاز شافعی هستند، آذربایجان شیعه هست، آنها به مذهب خود سوال جواب می دهند. یا بعضا سوال جواب ها می شود می بینید که همان جواب دهنده و مفتی یعنی فتوا دهنده سلفی هست یا عضو حزب تحریر است یا حزب هایی که در تاجیکستان منع شده است مانند نهضت و انصارالله و حزب الله و داعش و دیعش و دیگر، همان فکر خودش رو بیان میکند. در اینجا بعضا اون رو ندانسته قبول میکنند. البته این کاری خوب نیست، یعنی اکثر اون رو اگر گوش کنید اساس علمی هم ندارد، یعنی بدعت خرافات رو تبلیغ میکنند بعضی ها.
از حد میگذرانند. عبادت بعضی حتی غیر نقشبندی داد و فریاد و بعضی گریه و ناله و سونی در یک جا صحبت کنید میگوید ما یک وای رو دیدیم تماشا کردیم اینقدر گریه و ناله کردن یک دیگر رو همین خیلی بوسه کردن مثلا دستی فلان یک شیخ رو بوسه کردن این چیزها همش بدعت است خرافات است باید این چیز رو ما آگاهانه به مردم رسانیم مردم ما باید در مذهب خود باشد عرف و عادت خود را نگه دارد کاری که برای جامعه ما ضرر می آورد باید ما احتیاط باشیم هر یک عملی که غیر قانونی است البته در پی خود جوابگری دارد چون تعلیمات غیر قانونی هم یک عملی غیر قانونی است قانونگذاری جمهوری تاجیکستان نسبت تعلیمات غیر قانونی دینی امروز چگونه جوابگری ها را پیش بینی نموده است با نظر داشتی واقعیت های جاری و ضرورت حفظ امنیت تقویت ارزش ها سنت های ملی در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از جمله در کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان نیز تغییرات الوه ها در ماده 474 سرخط 2 غیر قانونی به راه ماندن و گرفتن تعلیمات دینی آورده شده است که برای غیر قانونی به راه ماندن تعلیم دینی از جمله توسط شبکه‌های اینترنت اگر چنین کردار خصوصیت دینی اکستریمیستی نداشته باشد یعنی که اینجا مفهوم است که اگر کرداری شهروند خصوصیت دینی اکستریمیستی داشته باشد البته این کردار جنایت است و در حقوق ویرانکنی ماموری گفته شده است که آورده شده است که به شخصان واقعی به اندازه از 90 تا 150 به کارمندان و راهبران اتحادیه دینی از 160 تا 170 و به شخصان حقوقی از 700 تا 900 نشان دهنده برای حسابها جریمه تعیین کرده شده است و این سرخط 2 برای آنهایی که به تعلیمات دینی جلب می نمایند و برای تعلیم گیرنده نیز که آن شخصی که غیر قانونی تعلیمات دینی میگیرد به اندازه از 50 تا 90 نشان دهنده برای حسابها جریمه تعیین کرده شده است. اینچنین در سرخط 3 برای رعایت نکردن ترتیب گرفتن تعلیمات دینی شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور به شخصان واقعی به اندازه از 80 تا 130 کارمندان و راهبران اتحادیه دینی و شخصان منصبدار از 120 تا 150 و به شخصان حقوقی از 600 تا 800 نشان دهنده برای حسابها جریمه تعیین کرده می شود. لیکن همه ما همه روزه از آن آگاه هستیم که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تمام برآمدهای خود با مقامات‌های حفظ حقوق وظیفه‌دار می‌نمایند که مقصد ما پیش از آن که نسبت وی حقوق ویرانکنی ماموری یا جنایت تطبیق کرده شود باید ما به پیشگیری این عمل‌ها زیادتر کوشش کنیم و به ترغیب ارزش‌های سالم و عدالت پرستی اعتبار اولین درجه دهیم که خالگی مفکوروی را در جامعه پرره گردد پیش راهی وارد شوی مفکوره بیگانه را گیریم اینچنین به کارکرد و تهیه اساسهای حقوقی مبارزه علیه تدریس غیر قانونی در جمهوری تاجیکستان ما باید اعتبار اولین درجه دهیم و در این سمت ما باید در مؤسسه های تعلیمی پیش از همه به تدریس علم های دنیوی اعتبار مهم دهیم. دویم ماهیت معرفتی اسلام را ما باید توسط آموزاندن جبهه‌های تربیوی و اخلاقی در درس‌های دین شناسی، اخلاق شناسی و جامعه شناسی به راه مانیم و
бояд мо имрӯзҳо аз иқтидори зеҳнии уламоҳои кишварамон ки истифода бурда ба мардум, хосатан ба ҷавонон, мо бояд фаҳмонем ки дар ислом мафҳуми террор вуҷуд надорад. ислом динест ки маърифат ва маънавиётро ташаккул ва рушд медиҳад. кӯшиш кунем ки фарзандонамонро бо роҳи таълимоти гузаштагони бузурге ки адабиёти тоҷик аз он хеле ғанӣ аст, аз онҳо истифода барем ва дар ҷавонон ҳисси ватандӯстиву худогоҳӣ ва худшиносиро мо бояд тақвият диҳем. бале. хуб, дар ҷанбасти суҳбат чӣ илова доштед? миллати мо аз қадимулайём миллати бо фарҳанг, мо бо нобиғаҳои миллати худ ифтихор мекунем. бояд аз гуфтаҳои онҳо истифода барем, хусусан дар масоили динӣ, чуноне ки пешвои миллат ҷаноби оли доим таъкид мекунанд. мо мазҳаб дорем, мо пири мазҳаб дорем мегӯянд. яъне бояд мо дар масоили динӣ, ақидавӣ, фиқҳӣ, таълимӣ ки мазҳаби имоми аъзам ҷавобгӯи ҳамаи он аст ва мазҳаби таҳаммулпазир аст, аз он бояд истифода барем ва имрӯз мардуми мо бояд бо ватани худ, бо тоҷикистон ифтихор дошта бошанд. мо эҳтиёт кунем ки ҷавонон ба ҳар хел гурӯҳҳо шомил нашаванд, ақидашон солим бошад. ватани мо, ман таманно мекунам ки таҳти роҳбарии пешвои миллат доим обод, миллати мо сарҷамъ аз ихтилофот худо нигаҳ дорад. ин буд бинандаҳои азизу арҷманд суҳбати мо дар барномаи инсоатаи мавзӯи рӯз ки ба масъалаҳои таълимоти ғайриқонунии динӣ ва паёмадҳои он бахшида шуд. ҳамсуҳбатони ман буданд Илҳом Худоидодзода, мудири шӯъбаи дин ва танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, ҳоҷи Ҳусайн Мусозода, раиси уламои вилояти Суғд. барои иштирокатон дар барномаи инсоата изҳори сипос менамоям. ташаккур. саломат бошед. хайр, бинандаҳои азиз, то дидор дар барномаи ояндаи мавзӯи рӯз. сиҳатманду сарбаланд ва хуш бошед.